Rangsina College along Sangpimar Ajakong Apothak RD Pidampe Kachingwai. Red Horn Division Pen Samilang So High School along Suminder Suarlo Arani Katalon. Dengang Lems Kilik Kehai Abang Pubang Piapan Karchu. Kardom ada berta lang pen liberta than bang thari harmony pen no bertang ton pen arjik tha. Dongkamukam Rangsina College along Sangpimar Ajakong Apothak Kachithan Kachimum Amai Padoposi Card News along Birta Nangpali Bharat Sarkar National Commission for Women Kaping Khat Pen Kipadu Sarpimar Ajakong Mate Women Right Amaya Long Bang Troxy Kebra Narkep Asarpimar Atum Chitongdun Hamren Constituency MSC Mongol Singh Timu Maya Long Chitongdun Si Sarpimar Atum Ajakong Lapen Awar Saikilong Nangji Apothak Lampajir Midun Kachini Lapen Jungjum Kachare Komji Aphan Aronalo Kachini Nangji Alamta Mayalong Chethan. All India basis itu pata hoise All India basis itu All India sob jaga te patibor karne itu tarpare nirdesh dia hoise ke commissioner te itu yat itu gom paisu আর বেগলো তো বলে এখন কলেজে এটা এক্সামশন তো পাতিছে ইয়াৰ বিষয় বস্তুটো কি আছে ইয়াৰ বিষয় বস্তুটো হল মানে যেটো ওমেন যেটো নেশন কমিশন হেইটোৰ ওপৰতে ইয়াত কুৱেশ্যন সেট কৰা হৈছে হেইবতে ইয়াৰ লৰাবিলাকে ইয়াত সেট হৈছে ইয়াত মিনিমাম 50 ষ্টুডেন্ট লাগে কিন্তু আমাৰ ইয়াতে 78 ষ্টুডেন্ট আছে তারপরে পাহাড়িয়া জিলা হিসাবতে যথেষ্ট ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে এইটো বিষয় ইয়াতে আছে প্ৰেম্বুল দ্য কনস্টিটিউশন ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ ওপৰত ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ এণ্ড নেশ্যনেল কমিশ্যন অফ দ্য ওমেন এক্ট 1990 এইখিনিৰ ওপৰতে মানে ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে এনচাৰ কৰিব লাগিব উত্তৰ দিব লাগিব তাক কুৱেশ্যন সেট কৰা আছে পৰীক্ষা এইটো দি পেলাই বহুত ভাল লাগিছে তাৰপিছত ফিউচাৰৰ কেনেকুৱা ৱমেনৰ এৱাৰনেছ কেনেকুৱা কিবা গম পাইছোঁ ফিউচাৰত কেনেকুৱা ৱমেনবিলাক কেনেকুৱা আগলৈ যাবলৈ কেনেকুৱা ডেভেলপ হ'বলৈ কেনেকুৱা হৈছিলে এইটো বস্তুটো মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছোঁ আৰু তাৰপিছত বহুত ভাল লাগিছে আৰু তাৰপিছত গম পাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকো কৈছে যে বহুত ভাল লাগিছে ফিউচাৰত কেনেকুৱা কোনটো সময়ত কিবা হ'ব লাগে এইবিলাক চব দিয়া হৈছে তাৰপিছত বহুত ভাল লাগিছে Red Horn Division Pen Pre-Creasi Arni Samilang So High School along Sumindar Suarlo Arani Talondun Pusilada Card News along Birta Nangpali Suarlo Arani Mate International Day for Girls Child Catalan along Pachiton Dunsi Army Red Horn Division Latum Pen Samilang So High School along IC Army Awareng Apothak Usomarapan Ason Alam Than Bachini Sangpimar Atumapan Sangpimar Ajakong Kapachini Ji Apan Si Red Horn Division Pen Ningke Parung Alam Usomarapan Than Pare Army Pen Kedeng Chepare Amayalong Kadokabe Bang Paroi Si Ratroxy Kep Osomaratum Chetongdun Lasong Bong also Bang Paroi Sira Inkoi Lapen Pinso Bang Troxy Kep Chetongdun Denarong Lems Kilik Kehai Abang Pubang Pia Tumapan MSC Pen Karcho Asai Kedeng Ambirta Ladak Nangpale Non Hejong Kepado Denarong Lems Kilik along Chipate Dun Pen Kehai Abang Pubang Pia Pan Mahamaya Constituency MSC Lunsing Teron Pen Pohoi Pak Pajir Si Kadokabe Kilik Kehai Tumapan Archu Si Kurwang Tu Pajir Lems along Kadokabe Anghoy BJP Si Chepahai Karcho Amai Denarong Krohem along Si Pado Non Malong Support Han Bertamu Don Poniksina Hurry up. Hero Company gives you a beautiful opportunity to have any kind of scooty or bike with the best help of easy loan facility. Also, it will be covered up with best driving comfort, best mileage, easy spot finance, best looks, etc. Service accessories and spare parts are available here. Please contact nearest authorized dealer. SMV Motors opposite of DIG Bungalow, Difu Manje Road, Karbi Anglong, Difu. For more queries, please contact 9613731109 or 9101147818.
J&J Amandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435 925 116. J&J Amandu, Difu Karbi Anglong Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Come one, come all. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Difu Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar, India. Dihina mo piputat birtalo wang tulo. Langpen keman akeso mate.
winter bronze disease pen kacharai thekji apha dipu joint director of health service asai kamalong pre crazy arni abe kiru amai pado langpen keman akeso pen kacharai thekji aphan pura pre crazy arni dipu rong supi along kedo joint director of health service asai kam along isi abe kiru amai pado Karbi Anglong Autonomous Council Okpran asai kam DM Khonsing Rongpi Okpran asai kam joint director Kareng Rongpipi District Malaria Saikam Asaipu Borsing Rongpi Lapen Pen An a Dr. Lum Chitong Dunsi Langpen Keman a malaria akeso pen chenglok ason akeso alam chingwai pangching Ala berta bang na pansing pan poningla dumi thangme kurwang